Confederation of Meghalaya Social Organization aninga komso haka arpunyo tarik unai wing arja arpo kala pulong kijing te lamayong ringkar kijing tho kum kijing persya ek CAA bar bandawa pentre kam no ek inline permit apo ke jala Meghalaya bar kumjuru bandawa na sarkar jala bakan pha biang ek MRSSA amendment bill yakni kijing te lamayong hanong ba shilong lasdang na modpran hadu khandai lat shilong Bala sakhiru baki babon ki dukan ado modpran hadu khandai lat khamtam jaki barjala kila khang kherdep haki benta baka komso kala sedang mansi ikila mayong kani gajing te lamayong ke jong ka komso kala longru haki wede ki district jong ka jilla ban pen I shaka sarkar jilla ba baro ki district haki jilla ki pen pawe ki junan kam ban pen tre kam no ke in line permit ka jing perlong ya komso ban wa lamayong hai kali pat perlong biang ki klik tang sni hakaleng keleng jong ka jilla Meghalaya Namar Bakari baca benreo ngilakwa ILP pelat. Namar kumba pitep baro bakajala Meghalaya kan sarake Golden Jubilee lane ke cintap san ko Islam na buyo jala Henry hadu menta ngim padon ki anji baklan ki panyada ya ka benreo ki panyada ya ka pateng ki pansaka. Khoj ngiladon ya ka sexidel hakapor ba ni bajoy khosoy pamkwa rublai dai record juga drafting committee juga petition juga dari India hak terpor kawat hauslam yang sepak nyo puar ngelayo ya kalan transfer ak hari kini ki barok pimpat yang hangi ku biat mere ketum kejing dawa jang terpor ka komso ka penlong biang di ki namar ba ka sokit ram ya ka jing jong kari bat ka jag mere namar bat hakaju kapor ka komso ka ken dap sai kada saskor India wat nom khansting igene gijing dawa jong ka jaj benreu lamar lasau pratali Islam ngim padio ya ka ILP ngan spengken mau IP haus Islam saya respa nyo polai ka sarkar pareng lawan ra ILP Meghalaya hak to kapor ka British government kala itu ig jelong pekerpang jungi ku jaj benreu Henry hadu mentaro tempat approve ya ke LP hanai kali. Pada kaju ke por penken mau IP hang por modal. Ka sarkar Meghalaya di Brupumot dinam nikmat jungi hante po Meghalaya Legislative Assembly kila pas ya resolution. Ban pentre kam ya ke LP Meghalaya. Henry ke basusi kelong ke sarkar India kelong hadu menta keong bahap na Islam. Balai hap dang ya Islam. Kanagalan kelayo ILP kami suram kelayo ILP Karnochal kelayo LP Kamnipur kelayo LP Kamnipur lagi dan suiki meno Henry ka sarkar Henry dipajba jong ka Meghalaya kilekhi lado Islam ja khra charter seng balang ka jaj benreu bat ka basuse kalong ba ka sarkar India kam khaj snap lane kam respect ya ka resolution ka palapas da ka house ha kilekhi Islam kita kene kejing bom respect kene kejing kentronyo sekolah India kapan isai kedar bah kam respect ya ki life ho lakut kinong sinong jong Meghalaya nama kumba ka pau ukasi kentia karo kila ya menjor ban yo ILP life ho lakut ki citizen jong Meghalaya kila menjor ban yo ILP namar ba chief minister jungi kuat sangma presiden song ni chief minister jungi idai kino elam jungi life pungot jungi life ho lakut Henry ke basulang kolong baka sarkar India hadu unta kam persemla apre kane ke jingle jong sarkar India ke pen isai kedar ba kamburom ya ka house jong ka Meghalaya kamburom yo chief minister kamburom yo deputy minister bat kamburom ya ki life pulak ngot kino snong jong ka Meghalaya Nagaland juga Confederation of Meghalaya Social Organization ngila jit yang ni ski apitrik jong u November arjar po kom kablak flati kane hi kadai kasgi ya kapaporok haj ki volunteers juga komso nado kasi janjahel hado porilum garo ngila pendap nado menem setiap hanyo beji tertem dap beji bat hado endadap ya kajing wa lamayong haki kali lane hakiro kikia kadai kalong si bentang kajing penken mau kajongi ba kinong Meghalaya kimpat siam la pejak lani kipat siam ayodhya na kamda bandawai ka LP hoi ni suthu
ba nado usam arja kedai mencem sem ngilami sesurak bandawa ban kaang ban perta nabda bangila dankam kerki ya KLP ngili ba hak tu usam lesi nasungo benong leng ba kajinglam kemat jong ka komso karali ba hak khalai trek jong Disember la penlong la penkongo yang ni ke MDA government bahkan syong ban perkhat hapo ka house hak khat kendai trek jong ujo hi benai Disember ada kendai lapas ya ke resolution ni sungo benong lo bawat kawin na ki political party kabala ju kerenteng bahkan ni kamdai kamat badan po manifesto jongi wan makaro kalai kubur lang ban pas absolute majority hang dei po house